Ito guys, parang bibi pa rin namin to kahit malaki na. Tingnan mo. Tingnan nyo. Higanti na to na bibi. So guys, alas 11 na pero hanggang ngayon tulog pa si Bunso. Kaya tara, gisingin natin. Tara, gisingin natin si Bunso. Yun. Grabe, alas 11 na. Hoy. 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 Gising na, hoy. Gising na ba? Alas 11 na. Anong oras ka ba natulog? Ha? Anong oras ka natulog kanina? Ay, kagabi? Maaga or umaga? Hoy. Tara, mag-alas 12 na. Wala ka pang agahan. So, ganito yan si Bunso, guys. Maaga yan, ay umaga na pala natutulog. Tas, tanghali na nagigising. Kaya yan. Yan yung araw-araw na. Hindi, guys. Minsan lang naman. Ngayon lang naman. Kasi, na-busy sa kwarto niya. Ito guys, parang bibi pa rin namin to kahit malaki na. Tingnan mo. Tingnan nyo. Higanti na to na bibi. Kami, lamos na ka. Ha? Ano snake? Ano snake? Hindi na daw ka bibi, kitiguang na daw ka. Yes. Di na bibi sick no? Pwede na maghimog bibi no? Ano cellphone? Daddy na daw kapit, di na daw ka bibi, daddy na daw. Alo, nganong daddy man snake, nanay bibi? Nanay bibi? Hello. Oh, good morning. Good morning. Kasi may gusto pagkaon. Anong gusto mong kainin? Lechon? Gusto mo lechon? Lechon. Lechon manok? Fried chicken? Char. Inasal. Mong inasal. Wow! Sige, masusunod kamahalan. Yeah guys. Wala na yung grab yan.